Činilo se uzaludan je trud da kreiram još neizrečenu pobedničku reč o vinu. Nestrpljiva sam od potrage za likovima između osvedočenih redova o istoriji i napitku za bogove koji nas je kroz vreme pripremao za razna dela. Pobeda je do sada bilo puno, iz prostog razloga što ste doživeli da jedna vaša ideja počne da živi. O Srbiji, dobroj zemlji prepunoj svega i čudljivoj da bi primila sve, ima raznih zapisa pod kapom nebeskom. Ali ono što je zbog vina ostalo nezabeleženo može biti prava istina o proteklim vremenima. Ipak, ponekad se dogodi da zatvoreni spis čudesno vaskrsne i priča o, na prvi pogled, malim ljudima u velikim epohama menja naše predrasude o neizvesnoj budućnosti. Ja bih tu priču nazvao Šumadija, srpska Toskana. Toskanu poseti godišnje oko 12-13 miliona turista. Šumadiju isto može. Ja bih bio zadovoljan da vinskim putem prođe 10 puta manje nego što prođe kroz Toskanu. Po običaju, bar jedna velika istina je o vinu, a do ove, o novoj Srbiji prepunoj bremenitog grožđa, stižem nakon kratkog putovanja od sopstvenog praga u srcu Šumadije. Saznanje da je skroman čovek promenio istoriju srpskog vinogradarstva odvelo me je u selo Vinča u nedrima Venčačkih planina blizu Oplenca. To je bio jedan neverovatan osjećaj jer ja sam dobio na poklon recepturu od kraljevog podrumara koji je odlučio da pošalje meni na poklon jer je čuo od svog rođaka da unuk od njegovog velikog prijatelja, odnosno mog dede, nastavlja proizvodnju vina. Istog momenta sam osjetio da ja u rukama imam jedno blago. Živan Tadić, kraljev podrumar, je preminuo 1998. godine. Nije sigurno saznao dokle je ova priča u tom momentu otišla, danas mnogo dalje, ali je dolazio njegov sin i njegov unuk i rekli su mi da se zahvaljuju, da se ponose ako je njihov otac, odnosno deda, pomogao u pravljenju priče o Trijumfu, jer Trijumf je bilo veliko vino, vino koje se pilo na evropskim dvorovima i oni su odali priznanje i rekli da je to najveći spomenik koji sam mogao da uradim za njihovog oca, odnosno dedu. Od dede sam naučila da se najbolje vino čuva za kuću ili nezvanog gosta. Iako sam gradsko čeljade, u detinjstvu sam imala privilegiju da osetim kako pod stopalima pršte zreli grozdovi. U vinariji Aleksandrović, vinarskoj duši moderne Srbije, ta tehnologija zamenjena je novim ritualima udvaranja grožđu. Vino to jeste, znači spojiti tradiciju, sredinu, klimu, zemljište, čoveka i savremenu tehnologiju i viziju nekog vina, jer i u vinu se ukusi i mirisi kreiraju, oni su promenjivi i njih kreira tržište. Vinski putevi su u svim vinogradarskim zemljama jako posećeni, ovo je tek u ovoj zemlji u povoju, potrebno je još vinarija u ovom kraju, u ovoj Srbiji, da bi i turisti, enofili, ljubitelji vina posetili ih, osetili različite i ukuse i mirise. Jer svaki ljubitelj vina, on traži zemljište, klimu, čoveka, nešto prepoznatljivo, nešto posebno. Ne znam da li bi se moj deda radovao ili tugovao u ovim podrumima, ali ovde sam došla podelić vaskrsle istorije o rodnom kraju i po odgovor na pitanje da li se u velikim gradovima najbolje vino zaista prodaje u neuglednim i malim radnjama u uličicama čija imena ne znaju ni stari taksisti. Što se tiče tržišta sa kojim se posebno ponosimo, jako se dobro prodajemo na švajcarskom tržištu, dobro se prodajemo u Čikagu, od skoro se nalazimo na whisky kartama nekoliko najboljih londonskih hotela.
Dok na prvi pogled usnuli čokoti upijaju tajnu vaseljene, Aleksandrovići se šeretski smeše. Oni razumeju nemušti jezik grožđa. Osjećate kako diše, kako žive, prepoznajete kad pate, da li pati od suše, da li je neka bolest u pitanju, znači vi morate istog momenta da odreagujete. Jer i to je živo biće kao i čovek. Ljubitelji vina u Evropi su prepoznali naš potencijal jer su zasićeni sa ukusima i mirisima francuskih vina, vina iz Čilea, iz Argentina. Ljubitelji vina uvek traže nešto novo, traže nove mirise, nove ukuse i u tome vidim našu šansu. Srbije nije bilo na vinskoj karti Evrope, danas je prisutna i hvala Bogu, nadam se će narednih 10-15 godina sigurno da zauzima jedno dobro i značajno mjesto. U doba Rimljana zvali su ga Vincea, u srednjevekovnoj državi Srbiji Vinica. U mirisima ovdašnjeg vina uživali su mali i veliki ljudi od Gaja Oktavijana Avgusta, despota Stefana, Karađorđa, kralja Petra do imena našeg doba. U vinariju godišnje poseti 15.000 turista. Sigurno će taj broj se uvećavati kada ova sredina iznedri još vinara, još vinarija. Za sada ima 2-3 vinarije ovde u kraju. Daće Bog da i u narednom periodu bude 20, 30 i tada će i broj posete i broj turista biti mnogo veći. Ovi vinogradi mogu biti ključ za jednog od bauka naše epohe, svetsku ekonomsku krizu. Da li ćemo ovo vino čuvati za tog nezvanog gosta ili kuću, nebitno je. Suština je da li našu čašu dobrog vina doživljavamo kao do pola punu ili do pola praznu. Za koju god se istinu odlučimo, putevima vina neka ostane zabeležena. Ovo je jedan nastavak jedne porodične priče, tradicije duge više od 100 godina, jer moj pradeda Miloš Aleksandrović bio je među osnivačima Venčačke vinogradarske zadruge, najstarije vinogradarske zadruge u Srbiji 1903. godine. Ja imam 3 ćerkice, 16, 13 i 7 godina. Voleo bih da sve 3 nastave ovu priču.